pogled na Valjevo iz hriba, na katerem je postavljen spomenik Stjepanu Filipoviću. Tu so stopnice, ki vodijo proti vrhu hriba. Stojimo na hribu nad mestom Valjevo v Srbiji, kjer stoji kip partizana Stjepana Filipovića, ki so ga Nemci med drugo svetovno vojno obesili na trgu, na glavnem trgu v Valjevem. Ko so ga obešali, je dvignil roke v zrak in klical k uporu proti okupatorjem in sklikal proti nacistična gesla. Takrat je nastala tudi fotografija, znamenita fotografija, črno-bela fotografija, na podlagi katere je Vojin Bakić, kipar Vojin Bakić, izdelal ta kip, ki danes dominira nad Valjevem. Po pričevanju domačinov je bil kip večkrat poškodovan, predvsem popisan z grafiti. To se je začelo dogajati po razpadu Jugoslavije. Kip Stjepana Filipovića je stal tudi v njegovem rodnem kraju v Opuzenu, to je na Hrvaškem. Tisti kip je bil pa v času razpadanja Jugoslavije razminiran in popolnoma uničen in danes na tistem mestu stoji tovarniška hala. Ja sam Dragoljub Tešić, rođen u Valjevu 1952. godine, gdje i dan danas živim. Trenutno se nalazimo na brdu Vidrak, u okolini Valjeva, kod spomenika Stjepanu Filipoviću. Stjepan Filipović je narodni heroj, rođen u Opuzenu, a u Mostaru je završio 2 razne gimnazije, gdje prelazi u Kragujevac i završava za bravara i električara. U napadu na Lajkovac 1941. godine je bio pohvaljen od Komunističke partije Jugoslavije, a kod Loznice, koju su oslobodili četnici Koste Pećanca, biva uhapšen i predat Nemcima. Za kaznu je osuđen na smrt vešanjem. Obešen je kod Doma kulture pred građanima grada Valjeva, gde je i usnimljena ta čuvena slika po kojoj je Vojin Bakić 1960. godine napravio ovaj monumentalni spomenik. Samo vidite da se i dan danas tu nalazi. Naravno da nije diran, posle sve one nesreće koje je zadesila celu Jugoslaviju i sav taj narod na tom području, nije on predstavio neku veliku, da kažem, neki veliki problem gradu samome. Naravno da postoje oprečna mišljenja oko Stjepana Filipovića. Jedni su, uglavnom nisu za to da se spomenik ruši, kao što je srušen u Opuzenu. Zato nisu. Podeljeni su u tome o njegovoj delatnosti što se tiče komunističke partije. Jedni su zato da je on komunista, drugi da nije, da je tu trebao da bude neko drugi mesto od njega, da njega treba pomeriti neko drugo mesto. Ja lično, znači sam antikomunista, bio sam anti-Miloševića, borio sam se protiv njega, bio sam hapšen, digao sam ustanak u Valjevu protiv Miloševića 1999. godine, lično sam da se ovaj spomenik ne dira. Svaki spomenik treba da stoji tamo gde je namešten i on će predstavljati ili spomenik kulture ili spomenik gluposti. U vezi ovog spomenika i svih spomenika nek se odredi narod koji tu živi ili umetnici ili već ko je merodavan za to da da ocenu. Ne ja da dajem i slični meni ocene oko toga spomenika. Sedaj smo pa v središču Valjeva, ob reki Kolubari, ki je v neposredni bližini. Tu je še portret Stjepana Filipovića. To je poleg tistega spomenika na hribu, kjer drži roke v zrak, drugi njegov spomenik, ki je pa postavljen v neposredni bližini mesta, kjer so stale maja 41 vislice in na katerih so ga obesili. To je pa ta spominska plošča tukaj.